Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka khat santrik unai luar arhajar arpuar. Kelasong perkat biang halor ka notification kabal penmi dak sarkar jela ban pentrekam ya ka CRPC bat ka CPC hak jela brokawai. Bat kini kejingelang kala shime karai ban lum ya kejingelang bat borok ke bedan benta hak ne ka kam. UCEM ka KHADC ubat titas Starwell Khan habai kran bikinong patai kubor. Hadian belawai kejingelang uloong baha kejinge kenduk ke sarkar jela kala pensyai baga CRPC bat ka CPC bakin om kata AA gi district council code ki subordinate code ni ki additional subordinate code bat wat iki kam makot dema ha penagi try muluk on bishar bed ha ki district council code ulong ba ka council kam kwa ban sheme kanu kuno karai ke bekerke kumta kan lum shwai ke jingelang ha ka arpui terik menta ubnai bat ki district council code ki magister ki klit nong senchar kinoi sadan jong ki hima bat wat kinoi sadan jong sarkar jela bakin asyo ek jing pensyai Ubat titas Starwell Khan ulong bag sarkar kala pensyai baga notification kan omla ban peniap eka bor jongki. Nrei la daja bahadian habot ka rukom trekam jong ka notification kambiang. Kum ta ken hab benekun persya kan notification ha ka yeng syari. Bat ha ka juk aporu bayadai bat ki kies jongki tribal bagi tribal ru nakaliang ka state government mendin nakaliang ka law department kala pensyai kedar baka niru kan nam ketai namar bangi yangi la pen khamti da ka bor jong ka constitution hi lang ba ka para 4 para 5 jong ka 6 schedule tenrei bangin siempat ya ka decision nakaliang ka council ka final decision nakaliang ka council menta kasi nga nakaliang ka chungi ngilai emerging mut lang menta kasi ba kata kalong bangin khot ya ki wei pat ki stakeholder lani ya ki kenhun ki bedon ketilang halo kani kam kumangi jukran kita kidai nakaliang jongka district council code yaki magistrate bro bat kumjuru ya ki klik nong sensyar kumba pitep ki klik nong sensyar jongi ki additional subordinate code bat kumjuru ya ki village code tingin sakhat ya ki jingelang haka ngila yebu katarik tentatively kadai haka arpuwai tarik jongka tayo ka banuan bat haka ni kesengingin sakhat lang ru ya ki legal council jongki ni ki hima bro bat kumjuru ya ki legal council jungi bat kumjuru jongka nakaliang ka state government bakin ai shu ka jing pensyai pat ha ka jing edai bat kiniki klik nong sensyar ka jungi hoi nakaliang ka jungi ngila ya syai ngila don ka jing suthu wal ada ngimpat hun hadu kata namar ba kadang don hi ka wording ka bang ngimpat da hun hi kata-kata den rewal kata ru ngimpat kwa ban sim kanu karai namar ko mangalaong na do bastang kani kadika isu kabalong sensitive ke isu kabalong pikir bha ka bangihap ban pikir bha namar ba yo ka ja sisya ka ka basniu lani ka jing do bor sisya jong ki kut ki jungi ngim kwa bakan ja kom kata tena ta kadaw na nakaliang ka jungi ngilai arai lang mentan ka jing don lang jong ki MDC baro pa ngin khat shwai kani ka jing lang Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.